Oke guys, kita pastikan kerbaunya akan dipotong. Waduh. Grabe na kami din ang kurang nila kung mga ating goro, panatyan ni Siki sa hotel ang talo niya ni Sonta. Oi, mati. Pat, yang keangkatan motor. Inamin nito tayo may sangkit ni meeting goro. Yo, gami matsis. Gami si Lomba. Oh. 10,000 ka nga doon, kamong kipasurungi. Tolong misangkin ni. Mater ka, mate. Mate mana? Gami si Lomba. Masyaran na pala rin mo kami. Banda ora. Sa ating goro kami manidaw. Woi, Di pasongkon ni kami kaya no. Pulang. Oh. Tore. Sama yang nalulu itu tahu labitang kuraga. Labitang kuraga kena lulu itu tahu. Tarik. Minta tolong na ni Pori itu kedong ni mana matay. Sama yang ada sirau-rau. Udah tuh pesan. Jadi minta tolong na. Pori itu kedong. Oh. Oh nah. Wah, bertanggung jawab tuh, Le. Bertanggung jawab lah kata. Bertanggung jawab tuh. Yan yung pasambanan no, na may gabang kami minon to mirerong ka na. Ba kami sa nga pero kaya mi tanay kung patayo na sa may bolit eh, maro kumirerong ka. Pagkila mo na sakit tuh. Depa. Wah, Ruber Castelli itu. Jadi yan na matinasa ka titino dako. Yan talo itu tino. Tatontong pa susito sa kamay. Ilan na yato ulo tedong na nabaralui keluarga. Sa bayari na masuli itu tedong ulun na Athena. Na diminta tolong kasi bagay o di ba pesan ni pasana na lutondok. Lendo masiri na kisading kay kitirin na menda di karapet ulo tedong. Bayi pada untuk bersiman. Sorry. Yeah, no. Oh. Iyo, susunod-sunod ang kami ng buwana. Lako, sunuki tumatundok. Lamay latong, la indelea. Tumutun kay. Nagkerante. Yung lako pa nito lumi, kuwani, tali po, pansin, lupo taki tumatundok. Oh. Good picture. Iya, tapi Hey, good picture. Kami ako kita keluarga, lago guide. Bisa katakuan pite tamun talang karampuan belan ako makampan pate ranaku kucing main ala pertama kerombongan. Ya lago kita sudah nasang keluarga, tang kosongkan itu karampuan. Yo, see before. Ya. Ya tedong sila ko tondok. Siya taman na anu tematiran lanalaya tondok itu puntungan dana kampung tondok na tibambangi teo terlibat lan tu babangan jadi kampung rante itu lanala itu puntungan bayi pada bentuk kesemangat. Oke, baik. Habis. Oh.
Jago tuh teman Tinggoro, dilarang keras mau Ya. siapa? Leh, itu si Jani, kan biasa itu lari. Karena masih ada tamu, mohon maaf. Halo. Kami akan pindah pada ide. Komentar about the Buffalo. Boleh, Pak. No. Ayo. You don't This is like. the Gastem Interaja. Good. Toler kali ini sa bukid. No komentar. Excuse me, could you move to another place? Because many visiting will come here to visit our funeral ceremony. Okay? Sekali-sekali kita pakai bahasa Bugis kalau tidak mengerti bahasa Arab. Iya, di perempuan ini aku babangan di rantai kalua. Roko ulu pak Tanjung masih ya. Di kota Patanan Rampak Pataning Aduanta, Tapalidan Maya Papili Pak Peranginta. Ilang apa laung kapiosan sundi dengan sangat anak tulang pasaka kalian ala sama saya tentang perempuan boyo. Dia mau katongkonan kemarin dinana, nenek randana. Cuma nete sangalah. Katongkonan kemarin dinana, wati almarhum. Nek palla, menduruk lapandan. Katongkonan kemarin dinana, keluarga almarhum. YR, Layanan, Patu Nenek Ratu, Palopo. Katongkonan kemarin dinana, Nenek Charles, Lea, Ropo. Katongkonan kamarintinanna Nenek Gusti Milan Kamali. Katongkonan kamarintinanna keluarga Pendeta Elizabeth Sabtu Siratu STH Patu Mama Melodi Wala Makula. Jadi yang tentu sangat rata tulang pasaka kalian ala lama jongmai. Berdiri teratur. Ada tamu mau masuk. Berdiri teratur. Kami laku kita ko selanasan keluarga. Ada tamu mau masuk. Sisi punya ada ini ya. Yang tirung make dipakai pun bayi. Kalau saya bisa kalau bisa pero. Sisi itu tuh selalu ini berlaku. Oke, semangat. Oh, dituno may meses sorong yang daftar deh. Sa Melo-Melona ke kabubuan na. Bayan namin kay Kamalaya para di lugar kami na so. Ay, ito kita lihat itong mali mo pagmaya. Lihat ito. Sisipatnya. Kita rin pero katanya mo sa kalau na bakit patulo kante. Hai. Lihat ito. Aturan hindi leya. Mintu bayana lanala komite. Mintu bayana Yan na kami lang kulihat itong tole lang upusian do. Ya. Jadi hindi lo misamay na kami. Yang dari lihat itong kupatiron ko rin may mati. Ya. Lami rin orang kata alam niyo lang mitare yang satu bato din na to. O ya to yo, dua Bapak Misa. Yang satu-satu dulu maju. Ya mar kata dolo, ya katolo. Ya matolo to matina mo lo, ya batu ulang. Ni satuan ni. Tarin torok ko na kajama-jama yung. Dan duka ko bilang garang kay pitosok. Ya maju, nento manggar ka pitosok da dua. Sawa den duka ibiyan na da to, da dua nento manggar ka pitosok. Kaya na maling buda, takoro gitu. Aduh, may tabar Ya. Jadi apa tuh ya dulu, alam niyo lang bitarin tarong kata jami yung doting ulan tarjong. Ulun na da ako, tapos sulit amatang ngayon dito. Bisa saran. Berapa itu Bakit doa? kamyon na Bisa na kanila te ulutero pangulo salo mi sali-sali siya mi papa na din si Robang kasi. Ya supaya matok ko te saran saja. Alam ni papan to ano na di papatok po do nandi na si Ro kasi. O kutain na ako na dahil ko migo ko bisa ka na marapi. Bukan paling nelo ki papa na bilang na ko sumali. Iba yung kapanan ko. Ya kami din biayan oleh ini mereka bisa doa para pemarapi itu. Dia dong keminan nanti Pangulo Salo. Ya pokoknya asal Dani Nasiro kasih. Jadi
Biasakan yang rapi. Dua, tiga. Oh, udah kurang-kurang serapan kita. Lebih. 1, 2, 3. Ya, semangat tuh pemain Barangkona. Semangat. 2, 1, 2. Mana kalian mau? Dile ya. Karena Ya, solo. ini Pak Rantelino. Ini sepupu sama Usahakan soreng. lihatung tadi mau. tambahan rombongan domai yang waktu keluar dari NFP Makula. Jadi yang satu tambahan rombongan. Jadi para pemain yang aku selalu pada selalu bukit tuh orang potong di kota Padang untuk polisian di tamak rombongan. Oke. Acara salam buat semua om, nenekku. Terima kasih. Ndut cengeng. Bapak tuh bisa. Oh iya. Lihat tuh maju lihat tuh. Ndut cengeng. Bisa penjelo ya. Tidak tahu bagaimana Ya, saya semangat, sampaikan semangat. sama nenek kalau bilang ndut cengeng. Yo, siap. Ya. Hah? Yo. Baru kau udah kalau ini mau sampai mantar yo. Ya, kata kita bilang di rumah di sana. Ya, ini tuh dipakai mantar itu kalau itu yo. Dipakai poli-poli, dipakai mantar ya. Bukai itu tak tahu ini teh. Tabe sini lagi, lihat lupa dulu teh kita di mana lihat utama tabe. Ya, bayi main dari pori miring mati. Awas anak muda, woi, awas pindah, naruh ke pindah. Ya, nah ulang ini mau tanya itu bisa. Ya bisa, tapi tangan melo-melo. Pengendar regulis semua ngariu. Ya, tarik. 1, 2, 3. Udah latihan tak ada, kau lebih. Yo, ada rumah main. Oke. Yo, lagi. Ya. Lagi. Oke, ada rombongan masuk lagi nih. Woi. Tali bangnya kurang tahu ini. Mana roti ya? Untongo di paung bating isongo di patak lamte kalau radan di paku marente di pangrisoanna pare tallu bolitna lamte tandung sia di paung bating di bombongan galanga solain de rapatang pindawani. Iya tentang metundan to mama lako bapa na lembang meruyang to matindo lako lelean nun Tonggaraga sang generan to kumombong sang tiang karang Yan nani papalumpun to matua banda nasi osoira dan nasi turam nani Delan nai nangasenga atau dian nan ulelean ina lain to di palumpunan kada nenek Mano kala sambuan fisik kada nenek na kailing nalulungan lumuk bisara to na botau Basema roko te rante kalua ti bantu kudot ti langi roko te tandung sea Angga te may anak pangluluan sangka pangosoran do ti langi patendeng seleng sirente Ti umma ramay lilina padang nisangala toilan basetangana tallu lempat Toilan padang nanay bendang tungko na layo Natunan ng Yesungan pakalantuan Tungkonan di pingaratuka Yesungan timang kalulangan Mirrolo tikutang kinalambang kasiwagana Tungkonan layo kaero pagantianan
bendan itong kunan na palan parang isang Allah Nalay bendan limbua bakna seryala penania Iumma amay lili na limbua bakna parang isang Allah To'y lang tondogo na patogok No di ko para sama kati iti ko tandugo bewaran nalilipas setangana Angan siya yung kalamba arengkel si marung barada Antara na parang di tumanete to di po ari po si na parang di sangala Di po tulagatang na mototo na lilipas setangana Narugubulan na puang toropo Lalo sukan kaurena siya puang tumba adagga Amay tongko ng tumanete Makalima na unggaraga Sangkederan kubombong sang tiangkaran Di amay liliin nate parang di makale Inde parang mapatangalong toko nalili Parang karua buwa na Annan penanian na daya annan penanian na aluguma anika na puwalugot tiyong maadong may liliina parang dilapandan to diyong tondogo na baan langi igante tamposang malepungan. Makalima na unggaraga sang kederan kumombong sang tiangkaran ilam may tetangga na tondogo lamay talisun na tepang leon inde panang nanay bendan kalando na sangka No, tunan nangin ayu na dandan palelean inde tondogo na salle biti dai dan nasirang di dangale lam tedi di ina parang rilea imbanu kapantara nagna tondogo ti tanang tallo padang samba ma tulalikan lilina buah ponrang makole bay bunta kola kana tukui rokko anggerong komonao ni masamba na sareyongi To diyong isungan na datulu karaeng na padang diala Ondogo tosang abas sekita nenek eta Tosang kalapanda todolo di kota unga Ungu tomi kene diyong umay Lamban sambalimay tomi unola Toampala unde telek kopitu Tanay torro melayo unisuma liya Tapataro kamalayang tapana anta kabederan Talambi Inde rantai kalua kadete inde tandung kalonanan Benan inde langkiang sura Tunan nang inde paradula diang gilo nanai Diang indi tedao gayang Ditako tedao sarapan Diang indi busarungo Ditako bupare gombo Bendan inde patumo membua mawapat Au minta mi doti langi Mendan inde malakayan duku tunandang inde Lempo bumarang Bendan inde simbuang kayu Di landolalan ni duka inde bukun na badang Di lingka pa tahunan ni inde tarong komalia kumila kalle-kalleyan Di pabendal lante-lante kalua Di patunan ng alamte tandung seya-seya Lana po balo si Yoso lako bati si Yoso na Lana po bande si Turanda di lako mimi kandaurena Lana pengkilalay kumwa denna tuwal luangina Tasang abas sila nalugo na ramte kalua Tasang kalapan dalam det sangka anatandung seya-seya Limbong komediyong te balaran nampa anaram te kalua tasigi mo komediyong te ram te yang tuyun na tandung kalonaran yung te inan mangga di kapali sutungga kaisungan sundur di pesisi siduanan inan di dodoy kandaure mauli di mata-matai lola di salabi gayang di lindo tau lantanan si tiro lindo taruh bulan na te tau gayang la si mante berupa angga tuna turi yang anante dao sarapan si pamatuain dugu diyong kaburan pangan si pabano karungan diyong pelambaran di bobo pangga pakalong palimbong kada sang buku atasi sang pati ulelian kumua karampuan tasolanasa kagendenang talindo mairi kitimang makudololong kiran de mau tangke resuan di parandama ma telo tang boka
Contoh wakil apa-apa itu misalnya cuma Pangulo Salo si Adwa Sukuyo tu Pangulo Salo seragam nasang baik pada motor yung kami sebagai itu di pasanan lalu tono para kusuma. Oke. Iya. Sama sampai dari apa? Kalimantan. Nah, Kalimantan. Yo. Borneo. Yo, Kalimantan Timur. Saya Kartanegara. Oke. Wakil Oke. orang
gadis cantik di sini. Expire mo Expired mo tayo may. Ay, bisa kira-kira na. Bisa kira Batik pare, batik pare. Batik pare ya. Ternyata ya. Oh. Pangalan TV. Halo. Batik pare tapi batik pare. Foto ki ame. Foto ki Foto dulu Kevin deh. Kevin. Tapi pala jadi tukang foto. Oh iya deh. Oh dia amo pasti menonton dia amo teh tiri narasa kamu Kevin aku boleh coba dak akan deh. Oh. Tapi di standing ada kamera. Oh iya hai. Wah, fotografer Kevin. Impiannya sudah tercapai, sudah terkabulkan. Terima kasih sama Pemuti dan Uti sudah memberikan Tora kesempatan untuk Kevin untuk menentukan nasib sendiri. Oke, PT mana berkat Mama Andri dari Kemali. Sebelah kanan kacamata. Salam dari Peki. Ada Mama Andri dari Kemali. Oke. Salam dari Peki, Samarinda. Peki, berarti Mama Andri. Oh iya ini. Oh. Salam dari Peki. Oke, ya. Oke, berani buku. Oh. Tadi bakar itu. Tadi bakar. Oh. Mana makan ada? Bella, oh Bella, mana Bella? Oke Bella. Bella, siapa itu yang kecil-kecilnya? Siapa itu yang kecil? Siapa lagi namanya? Siapa lagi? Selin. Oh Selin. Oke Selin. Halo Selin pala enak. Ini perka pangalan tuh. Buda pa. Oh. Lu Iya. siapa? Oh, Yo, Buda Patrona. Pira Parombongan Ramo. Woi, Pira Parombongan masih banyak. Banyak deh. Sampai na rabi rek. Para kulo so tinggi na mello ngitira. Kung salito ini. Sana mereka emang lama siri. Lama siri
Kayaknya sore sampai kita pulang gitu. Jadi mana rok? Oke, makasih ya, Pit. Oke. Apa kami tira pa yung samay? Maka tira mo to. Si Makarat ka to. Ay. Si Makaratsak. Ada perkaya salah-salan. Mira pipin na perkaya lah. Weh, minggo dali weh. May nenek bos semua apa tuh cewek? Oh. Cewek. Nah, ya udah. At basa tayo pat nenek ilan tayo. Kalau mau niru kopi dulu kila. Halo. Oh, lembak dari Katena. Katena mirte tu le anu. Oli dulu kalua. Halo. Halo kita, ketemu lagi di sini. Dari depan harus nyempit biar kelihatan penting. Nyari di bukan ti. Laku sunuk kila melihat dah materangi. Ya tu dugu latas tu tenong utama lihat tu. Pertama pantunu lente kedolo. Palongko. Dia na tu dedong. Sepu na. Raramole. Tidak, ada palongko. Oh iya, jadi lente dolo, namanya puntung delo, namanya raramole, tu pangrende tu la tasu. Jadi ya tu lamnya la tu kamu pak tondokan, lami bopak tanda lako ati terong, tambu terong sola sare dulu terong. Yo, jadi kita lebih lima perangi atulah tama naula tondo pantunu ete dolo to namane puntung dedong namane raramole sola bayana sibato raramole yatu raramole misal ulako pantunu yatu raramole misal ulako komite sekolah yo jadi yato bayana to di Batamai komite sekolah may pada mertotan meratura. Dan bagus sambung di sini bilang aku berang ema yang itu pareng ni. Dado tu usuk na yo ke bidatak di barokona. Dado usuk na. Oh. Jadi la semi lapor inte komende betetu anu jong mai lihat tu. Yan naman kami sampan hindi ito yato ulutero ko sa Latina, labi bawang yung milyan na nintirang eh. Kayanya, bakit ito pa nintiya? Ang lasya di para tira na yung ulutero ko nante. Oh.
Yung sino po yung manigit na lambay. Oke, Kaya 1, 2. panalakan nito po ulutero. Eh, Mudah-mudahan kasi yan ito. bisa P2 per tanto. Oke. Berarti ito gusto ko pakai cewek dia main. Cewek. Eh. Kena dulu-dulu na cewek itu Pak. kamera yuk mo. iPhone le. Para alasan na rin. Ini lagi kan ini lagi musik. Oke ya. Itu foto. Hadir Kamboja, pergi itu yo di Kamboja dia menontonnya. Kan Kamboja. Kamboja ya. Oh. Dia kata Kamboja tenda. Namanya kayak bayolu Kamboja na. Contoh teraya yo lupa jadi nonton kira. Iya, berkati dulu. Mbra. Tolong. Ini kalau main. Yo. Cewek pokoknya. Iya, cewek kan nama sana Pak. Oke, betul tulisan deh. Iya. Oh iya iya. Kan nama sana Pak tuh tema pendek atau yang kemanan kamuanin. Besia tangga dong. Dia rekajan dari main. Besia. Pandar tuh. Jadi sama nih kalau udah kar pa lebih besar ditaruh lagi ada. Bisa didakar. Jadi yan na ni Bulo itu para Butero. Lagi kasembang ni. Oh, ada karena Pakaruloy. Nakuha tiro-turam pakai macam ano. Ina pa kubukade kukuha Cari jodoh. ulun na Atena Jodoh. na Paraluy kay Luarca. Nangyari na masuli ito terong to bilang nangyari ato. Pulau pamput-pamput ay betul. Sa niya. Kasi ito ang naala ulun na Atena. Jadi nandito tirapag yung natole-tole bang. Tapi tangan Tunggu. Disebang eh. Tina pang ketiga, bulan. Jadi para mo to, Oh, belum ketiga gitu ya. Dino pa tapera Nah, bisa ngasih momen nah. Nah, 1, 2, Martina, Agustina. Bukan Martina sih. Oh, Martina semua. Oh, Bersaudara ini. Ya betul ya Pak, saya masalah Lutero. oh oke. Ya dia Lutero. Iya. Keluarga telu pembahasan sama ada pakai nilai tongkonan nasi kalian. Senyum kerni Iya, tuh Pak. kita. Lihat ke senyum mau. Waktu kita masih sekolah. Darlin. Oke, lokasi Bang ya. Ini. Lokasi di dia. Oke, 1, 2, 3. Oh, aku bisa teh nah saya simbang ya. Oh, saya bisa. Oh, tutup dong. Oh. Yan naman kamu bisa. Oh, oke. Pas deh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak bebas. 1, 2, 3. Oke. Kami sa mga Lutero, Ardi. Ardi, kasi Mantap tol mo. Apa? Apa ini? Dan siya tinong Titalo Jong, libin tamaliatong na Makabit pa sa rubong ang kiring. Tama. mabiso na pataswi. Pato ya. Adi abi kia. Oke. Ini kopi itu ata mo kiring. Kopi, bentar kopi. Oh, bisa ya. Yan to kita lihat ule. Upakilala ko may jalan Oh, pag tawa CCTV. Facebook kira kita may fear kalian lah. Yan ko may nang kayo daw po. Kerling. Siguro ko. Sawa, tayo na ang tuton lo ko de. Pasti mami teh pakara ko bener lin ya. Lako Marasa pakara ko kopi mo. Yung may siriti na malamay na pataswi de pindukiran na eh. Harus lengkap deh backnya. Yo. Punto na bay may ito, tatapukalan nina. Punto na Ya aku teh kacang sembunyi ko pre. na raramole. Kacang sembunyi ko Kaya pre. bisok ako dito dito. Kacang sembunyi. Na sembunyi dalam kacangnya tuh. Lainnya bos. Ya, makasih dulu to Benar na kaya. nandito sa Roro. Gamit tirolo kayo kung makan na mura ka to. Jangan ada yang Oh, tadi kurang. kacang nanti. Oh. May kacang sembunyi. Telur yang sembunyi di dalam. Jangan dijawab kacangnya tidak ada. Jadi pataswi itu kirun ka ni Robi yung may siriti. Lokasi bang, oke lokasi di Lea, Tanah Toraja, Kecamatan Makaler. Nah, kita bersama ibu-ibu PKK
di Lembang Lea. Kakak dari Ampat Dasa Wisma. Ampat Dasa Wisma. 5. Dasa Wisma to apa bom apa nih atau tombang? Ah? Untuk kita ke Ah? Tenggorong. Ah, Batu Bunga, iya Batu Bunga. Ulu Terona keluarga. Baru Kotero. Bawa Rante, Rante baru Babangan. Babangan. Salah Rokok. Ropo. Cia Erlin ngomi ropo le. Babangan Lembak Rokok. Ropo. Itu aku sebenarnya itu. Ya, lebih dong. Ya turun lah. Ini bu bidannya. Oh, Ibu Bidan. Oke, Ibu Bidan. Kita tolong. Oke. Boleh, Pak. Jadi minta izin tuh Ibu Bidan teh. Iya. Hah? Budak Jatuh tondok ya Bang kami na. budak ketuk jarak dulu Ibu. Budak tuh hamil dulu. Nah, langsung angkat ini deh. Ada Ibu Bidan. Iya. Takwa ka di gaji kayak hamil gitu. Ati ari na din dikaji, Dari din dibayar. gaji hamil. Ya siapa hamil, ya siapa na dikaji. Takwa ka itu takwa dibayar kayak hamil gitu. Seru kan dibayar bayar bener. Nakwa ka kita nakwa hamil mo ko dibayar kayak hamil gitu temo. Daerah ya gratis lah. Oh, gratis. Ah. Gratis kayak anak kita. Oh, ya gratis tau. Nah, patulog kami ito nalay dolo pati ko manen ng kailangan. Kung ba na kutsara ng kami, o nawasi ko rin. Di manen ng kaitulo na sulatin na lang. Ya. Betul mo kabuan. Benar ka din sa pangalan eh. Bakit ba patobas tingni ate ako. Oh. Ah, Columbus sikin na. beda. Pasusi ka lalu lihat untuk pangalan din. Ya, jangan berlaku di sini. Alay Benar cantik na lu deh. Ah. Cantik na lang ako tuh. Mana Ay cantik. cantina. Yo, cantik na pilih cantik na. Ah, makartakanas na lang. Meron ka na sa. Ay tani binakan ning. Iyo eh. Si mantarasa to. Manarana sa awa ada. Nah, di badai. Oh, di badai. Tiarana. Namu ya na siya mo di ba ada pe maratak ile. Jatuh pantuno. Ya ke aku. Ina na disangay yang Ibu bida antama. me cantik na lang tiro. Ubidan deh. Oh iya. Namuton na joki inde. Datu manini kami hon tetuan. Para nula isangay lang tanga. Saba. Pantasan mga sote bunong pala iya kopi lan. Mungkin yang untuk Franco. Kita dari Ah, bang sudah tu bare mo rin na. Pandai mi kan din niyo. Ada tak lebih sa usulog. Ukuran niya nakamurog kita mo. Dia perkara kapiti mo. Kelas 2. Kelas 2. SD. Hindi bareng-bareng di Pamadatu. Si memang kasami keisipin itu madrapal lang. Pura siya gilitak loloran ka na tumarapo. At pagkikuha ang laki pantaray ra kaya nga maupaatan. Grabe pa ka to pati goro ang ginawa. Apa hindi rin kay katungkunan tagikuan na upurek kilolok na nasundun rek pendaunan na. Dia mura pula laki pulang rara ang kilama. Tabi randu yung may tampak na kung kisalang nalamba bilwaki. Kiko tapatan ng rampa padukan na nga duwan tatapalidan maya-maya padukan pili pa ateran minta. Silang ng palungkon yung santo nito may sa nararata. Direct di palang tabi di pulau dito may pagantanan pulau. Ay, ang babayan natin. Dia betul katungkunan kemarintinan na. Estebanus Mapana. Ako tadi PRD Tanah Toraja. Hindi. Buntu to Hindi, masa. bayan. Bebok sangala. Bayan. Kurang ko min patuwarong na lako arti. Ya tuin na latani pataro kemarintinan ta. Lamin lang ang ki gorang lepter A. Yo. Katungkunan kamarintinan na. Papaalan. Sorong Papua. Turang ko min patuwarong na lako arti. Ya tuin na latani pataro kamarintinan ta lalang ang ki gorang lepter A. Si Daru na katungkunan kamarintinan na Ranis Buntu tao pasa Bebo sangala Turang ko ng patuwarong na lako arti Yato inalatalik patarlo kamarintinan ta Lamin langaki Gorang letter A Katungkunan kamarintinan na Papa Galvin Maju. Tanite Lampio Turang ko ng patuwarong na lako arti Yato inalatalik patarlo kamarintinan Lamin langaki gorang letter A Si Daru na katungkunan kamarintinan na Mama Adesto Palisu padang iring Turang ko may patuburong na lakotobalo Yatuin na nataling patarong kamarintinan ta Lamentamong ilantang nomor 2 sila ko Lantang nomor 10 misa Katungkunan kamarintinan na Keluarga almarhum YR
Payangan, batu nenek ratu, palopo, turang pemempatu mali lako tobalu. Ya tu ina latani patar kemarintinan talo bintama kilantang namoro 2 sela ko namoro sa promisa. Katungkunan kemarintinan na nenek Charles Lea Ropo, turang pemempatu borong na lako nenek Wandi. Ya tu ina latani patar kemarintinan talo bintama kilantang namoro 36 na sela ko namoro 35. Katungkunan kemarintinan na nenek Gusti Milan Kamali, turang pemempatu borong na lako nenek Wandi. Ya tuin ang latani pataro kamarintinan talo mentama kilantang namoro 36 asila ko 35. Katungkunan kamarintinan na nenek Elpi Makula, turang ko mempatuborong na lako nenek Wandi. Ya tuin ang latani pataro kamarintinan talo mentama kilantang namoro 36 asila ko namoro 35. Katungkunan kamarintinan na keluarga Pendeta Elizabeth I Sirampun, STH Batu Mama Melodi wala Makula, turang komen patumani ila Kotobalu. Ya tuina latani patar kamarintinan talo mentama ilan tanga nomor 2 sila kolan tanga nomor 10 bisa. Katungkunan kamarintinan na bati almarhum ne Palla menduruk lapandan, turang pulang orang makamban umpulan manan buku tang si piaderan rampo maatang jansur. Ya tuina latani patar kamarintinan ta dua minta magilantang namoro 30 karo sila ko namoro 30 kasera. Katungkunan kamarintinan na nenek Lai Randanan, tumanete sangala. Oke, itu kakak. Katungkunan kamarin lagi bola susu pasang larang atau makan tenang bola antar dalam bintang nanti bodoh kira hotel. Siapa kemarin itu tuh mah? Mereka mulai balik le. Siapa? Oh siapa ya? Oh, namanya. Tahu tanda komentarin nomor kontas. Tanda nomor kontas sih. Oh iya tuh udah le. Udah boleh ya. Balik apa? Balik deh kontas kan. Dulu balik. Udah pekan di lo yang tas gile. Iya tapi kalau kita tuh mantap lantai kau api di lantai kau nggak boleh Balik tapi di masih ada Kau namang kamu siapa yang teh? Mau tidak adu kita tuh lihat rumahnya. Jadi kau itu aja itu rumah yang mana? Rumah ini sama-sama rumah khusus untuk kami itu. Nalah dem pada tambu nale ha. Nah, orang tambu nale. Tapu mamel akong lambat. Kita mangirin tuh ada enam pokok dan enam Kurang disapan. Ya, Pak. Jadi jangan itu rumah ini, jadi tidak ada